Perezida Paul Kagame yakoze impinduka zikomeye mu buyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, aho Juvenal Marizamonda yagizwe minisitiri w'ingabo, naho Lieutenant General Mubaraka Muganga agirwa umugaba mukuru w'ingabo. Marizamonda asimbuye Major General Albert Murasira wari kuri uwo mwanya kuva mu mwaka wa 2018. Yari asanzwe ari komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora, umwanya yagiyeho mu mwaka wa 2021 avuye muri polisi y'u Rwanda. Marizamonda yahoze ari umusirikare kuko yimuriwe muri polisi mu mwaka wa 2014. Icyo gihe yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Ni mu gihe Lieutenant General Muganga wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yari asanzwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Yasimbuye General Jean Bosco Kazura wagiye mu mwaka wa 2019. Umwanya w'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka wahise uhabwa Major General Vincent Nyakarundi, wari usanzwe ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare. Yahise asimburwa by'agateganyo mu butasi bwa gisirikare na Colonel Francis Regis Gatarayiha, n'ubundi wari usanzwe amwungirije. Uyu mbere yaho yayoboye urwego rw'abinjira n'abasohoka. Mu bandi bashyizweho, Major General Alexis Kagame yagizwe umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique. Abisikana na Major General Eugene Nkubito wagizwe umuyobozi wa diviziyo ya gatatu ya RDF ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Colonel Theodomir Bahizi yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'urugamba mu ngabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Muri izi mpinduka kandi Lieutenant Colonel Augustin Migabo yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel, agirwa umuyobozi wungirije w'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Force Command. Urwego rushinzwe igorora rwahise ruhabwa umuyobozi mushya Brigadier General Evariste Murenzi wasimbuye CG Marizamonda. General Murenzi yari asanzwe ari umuyobozi wungirije wa diviziyo ishinzwe ibikorwa byihariye. Mu bahawe imyanya kandi harimo Jean Bosco Ntibitura wagizwe umuyobozi mukuru mu rwego rushinzwe iperereza n'umutekano w'igihugu, ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Uyu mwanya wahozemo Gasana Alfred wagizwe minisitiri w'umutekano muri 2021. Marizamonda yagizwe minisitiri w'ingabo ni muntu ki. Mu mpinduka zakozwe na Perezida Kagame mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, yagize Juvenal Marizamonda minisitiri w'ingabo nk'uko twabigarutseho muri iyi nkuru. Ni umwanya ukomeye kuko mu miyoborere y'ingabo z'u Rwanda, iyo havuyeho Perezida wa Repubulika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo, hakurikiraho minisitiri w'ingabo, hakabona kuza umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, abagaba b'ingabo bungirije n'umugenzuzi mukuru. Nyuma yo gushyirwa muri uyu mwanya, Marizamonda w'imyaka 57 ni minisitiri w'ingabo wa 11 u Rwanda rugize kuva rwabona ubwigenge mu mwaka wa 1962. Yasimbuye Major General Albert Murasira wari kuri uwo mwanya kuva mu Kwakira 2018, ku buryo yahisaba umwe mu bamazeho igihe gito kuko yari ataruzuza imyaka 5. Nubwo imyanya y'ubuyobozi yagiyemo nk'umuyobozi wungirije wa polisi ndetse na komiseri mukuru wa RCS, yabanje mu ngabo z'u Rwanda ndetse yarageze ku rwego rwa ofisiye mukuru. Ubwo yagirwaga umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda mu mwaka wa 2014, Marizamonda yari yageze ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Icyo gihe yari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu ngabo z'u Rwanda. Amateka ariko agaragaza ko inzego z'umutekano zinjiyemo mbere cyane ya jenoside yakorewe abatutsi, aho yari umusirikare mu ngabo za FAR. RPA imaze guhagarika jenoside, Marizamonda yinjiye muri RDF, ndetse n'umwe mu bagiye batangwaho ingero mu gushishikariza abasirikare badafite ibyo bikeka bari mu mitwe nka FDLR gutahuka ku neza. Ubwo Major General Paul Rwarakabije yatahukaga, mu kumwiyegereza General James Kabarebe wayoboye ingabo z'u Rwanda mu nzego zitandukanye, hari ubwo yamubwiye ko aba ex-FAR badafite ibyaha bakoze bari mu buyobozi bw'ingabo ndetse na polisi y'u Rwanda. Yamuhaye ingero zirimo Retired Major General Jerome Ngendahimana, Brigadier General Evariste Murenzi, Juvenal Marizamonda ndetse na Stan Nsabimana yaje gusimbura ku mwanya w'umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda n'abandi batandukanye. Yaje kumara imyaka 7 ari umuyobozi wa polisi wungirije ushinzwe abakozi n'imiyoborere guhera kwa 18 Kanama ubwo yarahiraga. Marizamonda yize amashuri anyuranye ajyanye n'iby'umutekano ndetse n'imiyoborere. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko mu masomo yize harimo ajyanye n'igisirikare no gukemura amakimbirane muri Ghana Institute of Management and Public Administration mu mwaka wa 2012 na 2013. Yanahakuye masters mu bijyanye n'imiyoborere. Yize kandi mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Ghana, akagira na masters mu mibanire mpuzamahanga na diplomasi yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya. Muri Mata 2021 nibwo DGP Marizamonda Juvenal wari umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ushinzwe abakozi n'imiyoborere, yagizwe komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imfunga n'abagororwa, asimbuye George Rwigamba washyizwe kuri uyu mwanya muri 2016. Ubwo yagirwaga umuyobozi wungirije wa polisi ku myaka 49, icyo gihe byatangajwe ko afite umugore n'abana 4.